nirmala kenyam lerban link jen gwasme she tanyinena current work ke Ethiopia chala do sha dop cha ka gak wala e shankan wan ka paikel ron kina dara wudi jen dangra widon wan ajero jadan balat ke jen gwasme ngum ga ka dop ka je kuma Ethiopia bana jen linkel mi jira ma jidit ka jen channel me de jite jen ojin nyaka ka nasin ko kien naga jalong ba en go jinder subscribe ko beler ko na banonka anwar tv bika chwalingi agwa alor kelerte bu kon ka lingwasme tele radio tele jakach ban lan lertin kon tede na normal ke duptin kon tede na so mala ke je ken kon bu kon ka lingten shitka me shikon ne no ka tende chala de no shikoro re nyok kam ji Ethiopia ke jidwar en Ethiopia te kana chedor ne ka gwase dan chikor che to ga kam Ethiopia karwade shumen gwase dane shamal chai belat kejen gwasmen tama chalad no shetaka nas tishi onan no denyen ke kum Ethiopia shi kum Ethiopia che dopten kon tin wore we ka de sababa shaka shugak ka shanna jogan no nas chile jal ka wodien ka de sababa shumen mi shi kum Ethiopia ke federal government shamal che jatu wano re wecha ka dopten konti wore wecha ka de sababa kum Ethiopia jalarno kanas dialan contingent ke steni shigamende gambela ka wodien ka de sababa jala do sha dubte to sha gaga kan dubten jen ka gambela ka dubraw dopo kene kamti kana dobon wo ke jima ka wodo ka wal kito bukule shop re wech ka Addis Ababa jala do kan dubte to shikuma jalarno wo tarambe jalka ke shumenemi shikume charwaj mutok je nyok mnonga je ken rwandin kona chala de kume chala do men gor kan obedetin ga jen gwasme amal re wecha ka Ethiopia atela mu gor kan obedetin ki korm betokten ya roja ma chajala de no kum Ethiopia antama cha godial cha ga ka gor ko ba mal be jenong re wech ka Ethiopia ka jen gwasme ya roja mu kulu top kana asin kona la jal tin jen re we ka gambela tin go winten ko kenen go shiran cha bejal ka woda tongomi ya torbelen kona jen re wecha ka gambela ki torbele kona jen kajima keten jen winin ko kienten wore we ka Addis Ababa chala ngo chaga kapchong ko gorga jen wo bukume betin yalan kon tin yar ka dup ba kon realeka cha roja ma chajalat kume ka kor gwasmu ber ne ka gwase ci korche toga je ki gwase dane shamal chajalat ke je telrik tishimen tok antama chala do shine to shi rodien jech ko biken kume Ethiopia biken jaga ja biketi kor ke je kaji kum Ethiopia chela do tele kor mu gore gono be malbata wano antama sha dubdi ala to sha ka gak ji kum jela do dong be ka nin dangro ki nen kel be kan dubdi ala konen chala do tege na sitetin ati yarga dub be kan ka kon wotin gwasami cha roy ma cha jelat ko baje ko na dial konen jen mi jena ka de sababa ki jena ka gambela bi ngaje no jen kan dub ka jen gwasmen tama chikan go ki dub chika rodi lot ko de na jalka ke shukume Ethiopia ke federal government jaroje me jalade no nas chijal shumene me shukuma jalare no binad buga jal roje me jaroje dana shalat ke shanongye name jen shengan ne mano biarwani biakalinka Nwar TV ko biatin konlat karuden ke Ethiopia ga jen gwasme biakalin man gorke longo be malbete wano jen danen gorke no balat akati dialat karuden rewe ke Ethiopia chala do lat karuden ko dongde malde ben ke Ethiopia shirkamenta malte tin won dugno te ka tana tishi malchikan goro de tere we ke Ethiopia kum Ethiopia ki woji Ethiopia ngai ke je ko ki mal ka men tekake nyurdian tekake shit ko mishran ben ray wedian telam la rek mala tokten dungno ka ken korun de pay wote shi kum Ethiopia chete ka rol kam da karwada ke ki kweren kon gor ke tarke shi to taw shi ka tok ka shi kan duptin content de na to nyam ka re we ki Ethiopia chi kan ka yar ne ma chala no kum Ethiopia jaten ka ba mal be jat wano agenda na de yenlinga jen gwasame dungno na tijel na jen gambela te waka de sababa kana na san gona jen ka de sababa tin bere we gambela chala do shikan be jal ke jen gwasame nien kel kinin daro chala do ba to ba kula real ka kum Ethiopia anyoken ren yalten kona jel nas ka ke tele karek mishiran jen karen yala lo we ka de sababa tele kan duptin kona la do shi je ka jen gwasame ka duptin gontin jel nas ka pin ke basni kan duptin kontin chukuma jalado tirana gorono de yede dero long ka do mi shajen ki dong de jile wala jek
da duop gwad mutel kume michoro ya laka tenen wini en obanas bakagang chala do enemi shi kume che dubren konen weken go tinasen konen nyin ke kumi Ethiopia che ga kore laka ajen banas kula jalka jamone charo jamo chaje kuin pin kumi Ethiopia ka kuy malka men gor ka jen go dena dial kontere wech ke Ethiopia ke liu de ka shen kamal ki de ka jala lor mijali karenyal tele jirek chala de nono dugno mijali ka pin ajen gwat dana tirek teten en kumi Ethiopia nyen ga gol dangro fano kene ola kan goten kon tin nyenyetin fano kume dunga mara mentador ka OLA kume Oromia andan dor kan kume ndaro ti ga kan ke kume Ethiopia ko kume menyam kume Tigray me shamal chajalat Tigray che mecha ga kwen pinko bi malbata wano antama changot alo shukum te kokien chiko ngot kame nyenken ke kume Ethiopia ka duob mgor ke jeno de malder teten ka chika nokono de malder teten neme ejen le dandi linga jen gwasame ko gor ka mal rewe ke Ethiopia dung no shwajel ko biya ka Addis Ababa ki shwajen rewe ka Addis Ababa ya ben ka Gambela ko kan gwasame ci dup chicken go mi jena manjel ka bas mi jele ka renyal telerek derjal ci kuma jen nokono de na jal kan yal telem la rek diere kuma ko dong mi ci ka pin derek der jo peneka ka de kume Ethiopia de jabel no ma chaajala de nono mi jira ma jidit ke jen channel me de jite jen jen waka kanasen ko kien biya ta kamal bye bye